U manastiru Krka osnovana je prije 397 godina. Rad je prekidala zavisno od vojnih i političkih prilika, ali je i obnovljena 1964. godine. Početkom 90. godina posljedice ratnih dešavanja nisu bile pošteđeni ni tadašnji bogoslovi. Ipak istrajali su na svom putu da postanu sveštenici. Nastavnici i bogoslovi i bogoslovije Sveta Tri Jerarha nakon protjerivanja iz manastira Krke najprije su se zaustavili na Divčibarama kod Valjeva. Tu su bogoslovi donijeli ocjene iz 3. i nastavili sa 4. razredom. Odatle se sele u Foču, gdje sjedaju u klupe 5. razreda i završavaju školovanje. Strahove su prevazišli sa jakom vjerom. U Foči su obnovili uspomene na dane koji su košmar oživjeli snagom života. Hvala Bogu, od nas 32 su sveštenoslужitelja, što sveštenici, što đakoni. Imamo jednog arhimandrita i još dvojicu koji nisu rukopoloženi, nisu u svešteničkom činu. Hvala Bogu, svi imamo svoje porodice, decu i trudimo se na njivi Gospodnjoj da damo plod koliko to je u našoj moći. Ovdje smo 5. godinu došli i od tada je konačno počela i bogoslovija sa radom. Tako da smo mi bili ti prvi koji su na neki način probili led i donijeli taj bogoslovski duh u ovaj grad. Uglavnom su pozitivne iskustva iz tog perioda. Ta lijepa iskustva, to lijepo druženje, taj bratski odnos i bratsku ljubav koju osjećamo jedan prema drugome, to je ostalo i do dan današnjeg. Jedan od profesora bogoslovije Sveta Tri Jerarha, Dragan Učur, kaže da su ih u Foči srdačno prihvatili. Dobili su i dobre uslove za rad iz kojih je nastala još jedna bogoslovska škola. Situacija se znatno promijenila. Ovdje smo isto tako došli na svoje, zato što je to Republika Srpska i ovaj narod ovdašnji prihvatio zaista kao braću najrođenije. I vidjeli ste kakve ovdje uslove imamo. To je nešto što je dalo novu snagu za oporavak. Fočanski sveštenik Danilo Crnogorac u to vrijeme je dobio zadatak da bude jedan od nastavnika i vaspitača. Prisjetili su se na školskom času, vremena u kojem su mnogo htjeli, nadali se i učili. Dnevnik je jedan od svjedoka. Sa bogoslovima je tada i s mitropolitom našim, koji je inače odmah preuzeo dužnost rektora, došlo još 3 profesora. A znači, falilo je nekih 7 profesora i sad, pošto je vrijeme kako je bilo, nije se moglo razmišljati o dovođenju sa strane, pa smo angažovani mi koji smo bili kvalifikovani za te vrstu posla, znači da predajemo iz Foče sveštenici. Dnevnik je i svjedok zašto su nekadašnji bogoslovi ponijeli titulu zlatne generacije. Među njima današnji đakoni, sveštenici i kaluđeri. Ocjene su bile dobre, zato što nas je bilo 15 odlični, a ostali svi bili vrlo dobri. Pa vjerovatno zbog toga nas smatraju da smo jedna od najboljih generacija u bogosloviji. Bogoslovija Sveta Tri Jerarha svoj rad obnovila je 2001. godine u manastiru Krka, u kojoj se podiže 40 bogoslova. U Foči je sa radom nastavila jedna od 7 škola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bogoslovija Sveti Petar Dabrobosanski.